Kuringana na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, kigina kia basari iria igayagirwo arutwo o mwaka ni kiongereirwo niguo arutwo aingi mateithike na angi makahota kurugamirirwo mathomo-ini mao ma secondary. Turacoka ni tubangite riu mubango kuma ndoka ndakora basari milioni 100 ni tuongereire na igikinya riu milioni 500 o mwaka. Ni kuuga ati basari tuheanaga maita 5 mwaka umwe, mweri wa keri na wa kana, mweri wa gatandatu, wa kanana na December. No twoka mwaka wa financial year 2025-2026 ni tubangite mutaratara uria tukuongerera nigetha basari riu ikinye milioni 750 niguo gukinyeria andu angi igai riri ria basari. Mutaratara mweru na mubango wa ugai wa kigina giki ni ugaruritwo niguo kuhuthiria aciari wira na gutambura aria maragairwo mbeca ici na uhuthu. Ukigaya ukagaya kuringana na uingi wa andu aria abataru basari iyo, tondu hathire bata wa kurihira mwana umwe ciringi 30,000 na ni kuri uratigirwo atari ona 5,000. Nikio turaigitwa ni tukwika balancing tondu ward citu nacio citikiganaini andu, no tukahakikisha ati maximum iria turekira hari oro ward, minimum iria turekira hari ward oro ward ni gwikira iria milioni 500 ikagayo ciothe level. Ici 250 nicio ciguka riu gwika topping up. Iyo niyo twiga ni tukuongerera nigetha tukahota riu gukiganania andu othe na andu makona mbeca. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ikoretwo ikiheana kigina giki maita 3 o mwaka, kuria MCA maneagwo fomu iria aria maikitie mahoya maihuragia na gucokia niguo kiria maheo gigakorwo kimakinyeire, cukuru ikihingurwo o rutha rwa mathomo. Za kaunti tunazipata kwa sababu ya ile ushuru kidogo, zile licenses kidogo ambazo tunalipisha pale madukani. And these licenses deliberately last year ama this year tukitengeneza finance bill yetu kama county, tulikubaliana kabisa hatutaongeza hata nyongeza ya shilingi 1. Actually ni kukata, tulikata kwa sababu zingine kidogo. Ukuta yuko mtoto wako nyumbani, ile pesa tumempea na injatosa. Sikana na MCA wa ward yako, huyo mtu mlete tumsaidie, kwa sababu hii serikali ya Wamatangi tumeanza na wale watoto wadogo, na hii kusaidia familia lazima ni elimu inaanza. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga gwa Kariuki.